Oružana pobuna sa kojom se suočila Rusija je smišljena akcija organizovana radi preuzimanja vlasti, izjavio je zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev. S obzirom na visoku pripremljenost cele zamisli i kvalitetnog upravljanja premeštanjem trupa, možemo govoriti o postojanju dobro osmišljenog vojnog plana u čiju realizaciju su uključena i lica iz elite oružanih snaga Rusije, a vrlo verovatno i strani specijalisti, rekao je Medvedev. Kao neosnovane odbacio je tvrdnje iz vrha Wagnera da Ministarstvo odbrane Ruske federacije prema njemu nije izvršavalo obaveze na planu snabdevanja granatama i raketama i o udaru po njegovim pozadinskim jedinicama. On je naglasio i da Rusija Wagnerovskom metežu neće dozvoliti da preraste u državni prevrat i globalnu krizu. Rusko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je zapadne zemlje da se uzdržavaju čak i od nagoveštaja mogućeg korišćenja unutrašnje ruske situacije za postizanje svojih rusofobnih ciljeva. Navodi se i da pobuna ide na ruku spoljnim neprijateljima Rusije. Takvi pokušaji su uzaludni i neće naići na odjek ni u Rusiji, ni među razumnim političkim snagama u inostranstvu, navode u Ministarstvu odbrane. Aleksandar Hodakovski, šef Ruske garde u Donjeckoj republici, ocenio je da Wagner planira da zauzme i veliki grad na jugu Rusije, Krasnodar. On je dodao da sa Prigožinovim namerama nije bio upoznat najveći deo Wagnerovaca i zaključio je: "Oprosti im, gospode, jer ne znaju šta rade."